O ko kore ke o whamarumaro at pimu i he ngahi whakatapu o whaangau e atua ke ku ngahi porokalama. Kau puke mua ai whainga maari e ko ini ke hoko atoa e tala noa. Ke ngahi historia o tonga. Ko e ahataha whaa eni o sune. Wafe uowa. O ku wau taritari whiwhia ko toa ki moto ki he ahoni. Ki he e tau porokalama pe mui ngahi historia maari ho tau whunua. E kamata i he ahoni kau whanongo. E ku tala noa ki he historia maari. O taha o e kau mounga i tangata o tonga. I he malae o e lotu. Malae o e politikare. Malae o e sosiare. Malae o e ekonomika. Kai pehe foki ki he malae o e ako. Pea ko tu ia wia kau whanongo o ku i kai sola ki mōtoru ia ai tokotaha ko ini. Pea ko tokotaha ko ini o ku mōni lau e tau rea tonga. Ko tokotaha ko ini na e ala isia. Pea ala i kolonga. Ko e hingoa e tokotaha ko ini ko Shirley Waltima Baker. Ki mua ki hoko atu e tau porokalama o ku whakaapa lahi heni ki he tonga ko toa pe. Pea mo e ngahi tuunga ko toa pe o ku whakatapua. Pea hei kai te u lau hingoa. Pe lau tuunga na tō hataha pea i te ngi ai mutua tai iloani. Mo whakamoremore alata a taku o ko whimata mua. Pe taku ko e tau mua ai porokalama ko ni ko ha whakataku mala. More ke mama o ku iai hawha ahinga tau mua pehe ia. I he ngahi porokalama. Pea mo e ngahi historia o tonga. Ka koe uhi ko e mahu inga pe mo e historia maari o peka. O kouto o mai ai tokotaha ko ini. Ke kau e ki he risi. E tau ngahi porokalama pe mo e ngahi historia o tonga. Pea o koutu ia uia kau whanongo mo si lave ipe i motoru ia. Ai historia o peka. Pea koe uhi koe tau mua o e se nolo ia koe ni ke whakamau atu ai ngahi historia ko ia ki he ata. Koe uhi na aonga ki he hako tupu ai whanua. Koe historia maari e mooni o peka. He koe tau mua foki. Ai wholau mai a peka ki tonga. Nā tau mua ia koe ni ngā ui whakamisinare. Kana e ope atu hono whatongi a o naia. Hena e au ki a taimina e whiri a ia. Ke hoko koe advisor. Pe koe whare i ki he ene a whio. Pea koe taimi koe na hoko ai a peka koe whare i ki he ene a whio. Na ia e ngahi mea maari e moni na hoko i tonga. I he kuonga ko ia. O ka wai ai whotu o siasi tawatai nā. Ka wai pe moe whotu o e konistu tone. Pe toi maari e whoke e kuonga koe ni. Koe taimina e iai ai wā a peka. Pea mo toke tā mori toni. Pea koe tumutumu whoki ai ngā ue a peka. Koe nea ki he tuunga koe pare mia ai whanua. Pea oku outu iau mo slave i vi motoru. Nea au ki ha tuunga na e teu hono whakapongi toko taha koe ni. Koe hui koe tai whie maari e toko la ki he ngahi whakatutu whakapolitikare. Na ane whakahoko i tonga i he kuonga ko ia. Pea koe i kuanga ahono teu whakapongi o peka. Na e kuai o si whakapongi ai aki nau toru. Na nau whakatutu ai ngā ue koe ni.
Koe kotoa e ngahi u tala noa maari e koe ni ka inga whanongo. O koutu iau ia ka pau te tau tala noa kotoa ki ai i he polokalama koe ni. E aho e pōni au te eki ke vai ua. A historia maari e koe ni. Pea koe uhi koe ngahi uhinga koe ia. O kou roto ke tau kamatai a ki pea e polokalama pea mo peika. Tala noa tu peke e ne pui tua mo e ne tupuanga. Pea koe ngahi polokalama koe e toki mui mai whika waki pea mo peika. Te ua atu ai a ngahi tala noa maari e moni. Ki ngahi mea maari na e hoko i tonga. I he kuonga koe ia. Na e whaere i pea peika i London, i Piritania, i he tau taha walu tolu ono. Ko ne tangata iki ko e tangata ko Reverend George Baker. Pea ko ne whine iki ko e whine iki ko Jane Grey Baker. Ka pau te tau whakatotolo i a e tupuanga o Baker. Pea mo i pui tua e whamiri na tupu ai. Te tau mau ai ngahi mea mahu inga koe ni. Ko whamiri na tupu ai a Baker ko whamiri lotu. Ko whamiri na nau mahu inga i he ako. Tātau te whito ki he ngahi ngāu e whakawhai ako na nau mahu inga ia au pito ai. Ko whamiri na nau mahu inga ia he mou ia kakai. Pea ko toko lahi o ki nā tō he whamiri na nau whakahako e ngahi ngāu e whakatoke tā. Pea he taimi ta tau pe koe whamiri koe ni na nau mahu inga ia i he ngāu e whakalao. Ka koe tumu e ngā ue whamiri ko ni, na nofo ia i he lotu. Pea koe uhi koe lotu na e nofo ai a e tumu pea mo e whakakau, pea mo e ngā ue a e whamiri ko ni. Na e manaki a e taha kotoa pe, pea mo e o mātua o peka. E kamata ngā ue peka, pea mi he ngā ue whakalotu. Ka koe mea pangohe na e kehe a amanaki ia. Mi he mea na e hoko. Na kamata ngā au e pika ia i he law firm. I Piritania pe koe kautaha lao pe eni. Na kamata ngā au e ki ai. Pea pe he koe taimina e ngā au e a pika i he kautaha lao koe ni pe koe kautaha loea koe ni. Na e mamahi a puto ne ongo mātua. He na e amanaki atu e ne ongo mātua. He kamata a pika. Pe mi he ngā ue whakalotu. Kaike fuoloa mi he ngā ue a pika i he law firm. Na e wholau mai rewa a pika. Ki Meripoane Asleria. I he tautaha walu ni maua. Ko ne whakatau mua mai ki whitauraki pe mo e ne angkolo ko tangata ko pāka. Ko pāka ko i tangata ia na e iloa au pito. I he ngā ue whakalao. I he pureanga Australia. Nai wholau mai rewa a pika ki Meripoane Australia i he tautaha walu ni maua. Ko e taimi koe ni na e ki tautaha ono pe ai a pika. Pea koe maari e, ko taimi koe na e tu utai a pika i Australia. I he tautaha walu ni maua. Pea kai reo ke toi mahunga ia pika ia i he ngā ue whakalao. Kai whahoko rewa i pika ia me he tautaha walu ni maua ki he tautaha walu ni mawha. Angai ngā ue koe ni. O ka wai ni ngā ue he whāmaa. Ka wai ni ngā ue i he kirianga koura. Pea pehe whokina te ngā ue a pika ki he ngai whare koloa. Ngai whare koloa e ni. Hange ha ngai whare koloa pharmacy. Na nau toka ngai a hano tufa. A ngahi fwoi akau pe mo ngai whaito o. Ki he kakai. Ei koe tautaha walu ni maua i ke tautaha walu ni mawha. Pe kone au mai koe ki he tautaha walu ni menima.
Na e toi maari e ta uia koe ni. Kuri aki kotoa e peika i ngahi ngā ue koe. Ka heo koe ia koe whaiako. I he taha pe o ki Wesleyan School i Castlemaine i Victoria, Australia. Ka koe maari e a taimi koe na heo koe peika koe whaiako. I he tau taha walu nima. Koe taimi ta tau pe, na toi whakahoko e peika i hangahi ngā ue kehepe. O ka wai ne whakahoko hangahi u experiment. I he mara e o e chemistry. Nai pehe, nai o si aipe e ne ki i lepi anaia. Mo e ne studio. Nai whakahoko ai ne ngahi ngā ue ko ini. Ne ngahi ngā ue whakatoke tā ko ini. Ne ngahi experiment. I he mara e kehe o mo ui. Pea koe ngahi ngā ue koe nai aonga au pitoia. Ki he kakai. Nai whakahoko e peika ngahi ngā ue whakatoke tā. Hange ngahi ngā ue whaka ofisa mo ui. Ki he kakai. Nai pehe ko ne au mei koe ki he tau taha walu ni mahiwa. Nai whakahoko rewa e peika. Hasivi ki he lakanga koe ni koe pure ako. I he apiako koe ni nai whaiako ai. Pea nai pāsi rewa a peika i he sivi koe ni. Pea pāsi a peika ki hoko koe pure ako. I he apiako koe ni. Ka koe mea pango koe ni au mai ki aho ni ma me tau taha walu ni mahiwa. Na e iai e ngahi paraparema whaka ekonomika na e whikuki pe mo Australia. Pea tupu ai aho no holoki o e wahe o e kau whaiako. Piko e wahenga o e kau whaiako. Piko ne au mai koe ki aho taha nima o sune tau taha walu ni mahiwa. Nai pehena e riaki rewa e pika e ngā ue koe ni. Pea mo e monu ia na e osi o atu e he poate a koke hoko. Ko e whaiako i he apiako koe ni. Ka neongo ono whakawhisinga i e pika e whainga maari na o mai ki hoko ko e pure ako. Kana e hoko ni whaiako ana ia. Ke toi ngā ue wā ofia ia. Pea mo e siasi ue siriana o Australia i aho ko ia. Pea pehe ko e tau taha walu ni mawhitu. Ko e taime ni na e osi mahino ai a e whenga ue aki wā ofi a peika ia. Pea mo e siasi ue siriana. Pea ko e taime ko ni na e osi hoko a peika ia ko e tangata malanga. Pea pehe na osi whakahoko pe e peika ia pea mo e ngahi ngā ue whakamisinare. Ki he kakai o Australia i he aho koe ni. Pea i he taimi ta tau pe, ko e taimi koe ni na e kamata ki whakarika atu ki a peika. Ai ngā ue whakamisinare ki he Pasifiki. Pea pehe koe osi koe asune tau taha walu ni mahiwa. Nai whakapapau i au pito e he siasue siriana. Ai ngā ue mālohi. Pea mo e active au pito. Ai ngahi ngā ue nai whakahoko e peika. Whilawe pea mo siasi. Pea ko taimi koe ni. Kamata rewa ke o atu ki a peika. Ai whakaukau. Ke teu ia ki he ngā ue whakamisnare. Pea ko taimi mahu inga taha eni. I he mui a peika. Hena e hoko ai taimia koe ni. Ke riri wai ene ngahi tau mua. O toi foki pe ki he whakaamu. Pea mo e tau mua. A ene yongo mātua. Ke ngā ue mai lotu. Aia koe lolotonga koe ni o e tau taha walu ni mahiwa. Ko si whenga au aki wa awhi a pito a peika ia. Pea mo e siasipusiriana i Australia. Pea nai whakahoko ki a peika ngahi iako moha ngahi teu. Ko hono teu ia o peika. Ke wholau mai ki he Pasifiki o whakahoko ai. Ai ngā ue whakamisnare.
Pea ku pehe ko taha o e ngahi kau taha ia. Na nau whakahoko no teu i o peika ki he ngau whakamisnare. Ko kau taha ia ko ni o koe ke sola ia ki a ki mo tolu ko kau taha bena e iloa ko e Australasian Wesleyan Methodist Missionary Society. Pea na whakahoko he kau taha ko ni ai teu i o peika. Ke tuha mo tau ki he ngau whakamisnare mai ki he Pasifiki. Pea koe taha o ngahi whare ia kau taha ko ni ki a peika. Ko e lele taha ke whakahoko. Whie mau ke uraki mari koe ka ke toki whanonga o ngau i he Pasifiki. Ko hunga na e whare i pehe iai e he kau taha ko ni a peika. E na nau o si whetaulaki nau tōpia mo ngahi parapare malahi. Ke kau misinare na e mua mai ke Pasifiki. Pea na e whipake e kau misinare ko ni. Pea mo ngahi parapare ma ko uhi ko i kai ke nau mari. Kai ke na e tui ai a peika ki whakaukau ko ni. Pea pehe na e uraki proposal to a peika ki ofifine o tangata ko Ellis. Pea pehe na e ikai ke tari ke e ofifine o Ellis. Ai proposal pe ko e whakotu atu e peika ke na mari. Pea pehe na to e proposal a peika ki he fifine ko Elizabeth Powell. Pea na e mari ai pe a peika. Pea mo Elizabeth Powell i he tau taha waru ni mahiwa. Ko a whitu o Januari taha waru o noa. Na e whakahoko ai ano sivi i o peika. Pe kua tau ki wholau mai ki he Pasifiki o whakahoko ai ngau e whakamisnare. Pena e oho ware au pito ai komiti ko ni na nau whakahoko ano sivi i o peika. Hena e mahino pe mi he komiti ko ni ai lahi ai tau kei a peika i he mala e ke hepe. O kai ke ngata pe i he mala e o lotu. E behe foki he mala e o politikare. Mala e o e lao. Mala e whakawhaito o. Ka koe mea te pū ko e ne tau kei i he mala e o e ako. Pea mo e mala e whakawhai ako. Pea koe taha fukia o ngahi kawinga mahu inga o ngau whakamisnare. Nai whie mau au pito hataha o tau kei i he mala e whawhai ako. Pea nai mau e peikai ai tau kei ko ia. Pea ko e pereri o e tau taha walu ono noa. Na e hangai e missionary committee o pa ko committee ko ni ko committee o missionary society o Australia o tari lere ai a peika ke hoko o osi tau ke ngau e whakamisinare mai ke Pasifiki. Pepehe ko ahataha tolu o siulai taha walu ono noa. Na e wholau ai pea peika ki Sene Australia. O ne wholau hakeni pea me miripo ane. Ke whakahoko ai hono whakanofo ai ia. Ko e misinare. Pe ko e minister. Ke ngā ui whakamisinare mai. Ke Pasifiki. Pea ko e ne ngā ue. Pe ko e ne fuafua misiona nai wahe i ke a peika. Ki hoko ko e misinare. Ke ngā ue. Ki haapai. Ki tonga. Pe ko e osi aho nima pe mi he aho nai whakanofo ai o peika ko e minister. Pe ko e misinare. Pea tuku wholau mai rewa a peika. Pea mono hoa. Ki tonga. Pea koe wholau ko nina as mahino pia ko e wholau mai i he wakatahi. Pea nai whakafuafua ko e mahina taha. Na e whakahoko mai ai wholau ko ni. Ko lotonga e wholau mai a peika pea mono hoa. O ku lolotonga mahina fitu. Ai whitama ano hoa. I he na tama. Hufanga e whakatapu. Pea koe aha taha whao a kosi taha walu no noa. Koe aha o whakahistoria ia.
koe aho ia na e tu utai a pika pe mono hoa ki tonga. Ko tu uta koe na pika pe mono hoa ki tonga. Whakafufua nei ki tau ua whaa pe a pika i he kuonga koe ni. Pea koe taha o e fuafua misiona a pika i ni tu uta i aha koe ni. Na e pau ke whak. Na e pau ki whakatau furofura ki he nea whio. O maari e foki a historia ia o pika. He ku whawhikiki ai kau wako. Pea mo e kau politikare. Pea mo e kau misinare. O taku e he tokolahi. Ko tangata koe ni, ko tangata ngā ue maa onga. Maa tonga. Pea taku e he tokolahi. Ko tangata koe ni na e aonga au pito ki tonga. Pea taku e he tokolahi. Ko tangata koe ni na e lava mea ine ngā ue maa tonga. Ka koe mea o ku whakaori. He nai taku e he whahinga ia e ni. O ka wai pia e kau misinari pia mo e kau politicians. Koe tangata koe ni a peika. Koe tangata na e ikai ke maasila. Piko hono mo ni na ikai ke whiunga. Ene hako na e whakahoko. Pea i he taimi tatau pe koe whakamatala e tokolahi pe he koe tangata koe ni. Koe tangata na e mamaha e ne whakaukau. Pea sio kita i he taimi taha. Pea ta e maa usia mo atamai mamaha i he taimi taha. Pea au piki he kau pālangi na nau pe he. Neongo koe tokotaha koe ni koe pālangi. Kana e ikai ke matao tao. Pea mo mau ne whahoko ai mea koe tohi. I he taimi lai. Pea neongo ai ngahi whawhikikia koe ni ka inga whanongo. Koe ngahi whakaukau pe ia. Pea mo ngahi viu whakatau taha pe ia. Ka koe mooni pea mo e historia mooni. Na e hoko i he konga pe ka. Te o atu ia e au. I he ngahi proklama e hoko mai. I he tau proklama koe ni. Pea hange pe koe ia. Na ku whahoko atu he ka mata anga. Mori ke mama a koe tau mo e proklama e koe ni ke veu ki ai. E tau whai taha mo e tau ngā ue whakataha. Mo e tau nofo merino. Ka koe tau mo e pe proklama e koe ni ke o atu pe hangahi mooni. Ke tau wakai ki ai. Pea koe ka hau wawe mai e toi o atu ai ngahi talano maari. Whikau aki. Pea mo historia maari ki a peika. Whahawhi e toi peki mūtoro ka inga whanongo. Oa na mūtoro i he historia maari e koe ni. He hoko no atu. E ngai historia ko ia. Mehe se noro koe ni. Ngata ngai e tau proklama ki he aho ni. Whaosia ki e ku proklama. Ko kore whakamore atu ka teki mūtoro ka whanongo. A pau na e tō ha rea ki tua. Whakamore ang mua. Ai motuani. Uko tui pena e toko ni atu ai proklama koe ni. Ki mūtoro ka whanongo. Pea koe ngata ngai tau ki proklama. Mūtoro mea mau i he kaha uwawe mai. Ka mō mea toa whātu.